Om Swastiastu alit-alit sapunapi gatrene sedurung iraga melajah membebahosan patut kuningin napi sani kawasanin seni retorika. Manut etimologinya nih, retorika mawit saking bahasa Latin utawi bahasa Yunani kuno inggih punika retorika. Sani bertegas seni mabebahosan. Ngelantur manut ring terminologinya nih, retorika punika metegas seni wikan membebahosan utawi wagetnya nih membebahosan ring ajeng krama akeh. Nganutin indiki punika raris seni retorika menduwe tegas seni wagetnya nih membebahosan utawi wikan ring membebahosan ring ajeng krama akeh. Sani preside naut kayun sang sani mirengang lan mewibawa turmaning metaksu ring ajeng krama akeh. Turmaning sang sani mirengang taler preside midap lan ngeresepang ring sejeroning daging bebahosan punika. Patut kauningin istilah retorika puniki mijil ring panegaran Yunani kirang langkung sedurung abad kelima sedurung Masehi. Dawag punika Yunani kedadosang pusat budaya barat. Ngelantur pengaruh budaya Yunani ngelimak ring panegara timur minangka di Mesir, Hindia, kantos ring Indonesia. Ring Bali indeks seni retorika puniki sampun ngelimbak saking ilune dawag para penglingsire nguni ngelimbak kang pemargen wewidangane ring Bali. Litat kalaweten para raja nih madeg agung ring Bali. Saking punika ngelimbak taler para manggalaning desa minangka dikelian, prejuru, penyarikan, miwah sanitiosan. Nike mawinan duk dumun akeh para penglingsire wikan lan waged nyobiahang bebaosane ring ajeng krama akeh. Nah, kantos mangkin seni kewagedane ring mebaosan nyansan ngelima kewentanan nyani turmaning preside kedadosan anggen ngeruruh pengupe jiwa. Sari dahat mau utama minakadi dados sang ugrawakya, dados sang narwakya, sang pemidarte miwah sani lianan. Dua ningasa punika alit-alit dab-dabang kayu nih ngiring melajahang angge antuk mabebaosan mangdesi dewi kantur waged.